GNTV, releasing life. Dakika ni 13 ezarenga Omushana yitu akana atwakira program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki hano ya aha GNTV ebironde mukaga no kwezi kwa kana omwaka 2022 amazina Mutebekanisani Innocent Arnitwe eza kwani kutwara program eji Omushana Gw'Ebyobutegyeki kugira kimwe ashaheje okucha kimwe ashayitu ya mukaga ayiturabe tuga mu studio zone koko kureba enjwara yahindukaho kandi erizoba amakuru marunje zabazana amakuru marunje twatiriyo sya umwaka program yitweji itandikire so ukatandika na dagarasi cyoke twiza tuvire botais zirukushana tukatandika mu program weji nesha hati tukigo tugihereza jo bahereza kandi katwara kachaka sibe dagarasi bari kunda barebi kandi abarebi bakunda tutereza platform kabasa kubagana ibitukontekana n'abanyarwanda kana no kushira mu nonga ngo kushira kugamba innocent bitwe turombaye kugira ngo kirita tafare twateka hihangari kandi muri ubadagara sumundu kora patika itafara hihangari kandi umwaka kuno twamaraha GNTV n'ingesiga ibumurebi wa GNTV ine icyo umwaka umwaka twatandika izoba ryangweno umuringo rwo kumwe isandeji ningashokoye zo kubona tukafitandika n'amarira aga watugenziraho speaker Jacob Lokore oranya warjuro magarageseji ahabiro abirunabishatu yo kwezi kwa kishatu umwaka 2022 izoba rya nyumwazyo abasoko natwara omushengero kandi ongeni yarire bamwihayo izoba rya ngweno bamutwara ucaye cya kororo basakoni mu mushabira kandi wabana bemera ushaba yabandi Archbishop wa Church of Uganda Kazimba Mugaru hamwe na President wa Museveni nawe yasakuba ahamukoro akubaheza babasakoni mu muteka omunyonye ya UPDF ningashenyo nyamahe aho nto bamutwara omakagiyeye omuri Omoro County aharabe nazigwa izoba ryo katanu so isandeji nayo turi tuzwara botai ko muringo gumwe agukeza wechitemesa Jacob Lokore oranya okujangu tubase kwa tumushuka ako kutumba tuzwara twijuka ebirunji ebyakorire ihanga yito rya Uganda program Omushana Gw'Ebyobutegyeki mu studios nyine mu abatahi banje nyine mu twizuke Nicholas ubwo ubwo n'umuntu w'umwebezi twine mu ari mutabazi ubwo ni kansara w'abantu asima dagarasi binjira ubwo ni panelist witu watura hanuya hamwe na Chiza Joseph umuntu wa NRM kureba ngo azwire t-shirt yeye ya NRM ningashi yayo so zakutandikiraho n'umuramo gwito gw'izoba atarokushishakire akuba amunyiro mu studios bona tubasya gutwe mbareba asukurizayo sorho bareba abanjura mbabaramusya atwaiza kutandika umuramo gwito twendaganira ahambera oku emerire omwihangarito ya Uganda iwemera oku hero noreba ngo yemerire ta na munonga kujya umwako gutandika gwako gutandika twasyamu ebiro nyezena y'umwezi kwa kana turi mu mwaka ogu arwa katano rukwisha aza kuba turi mu Good Friday 2015 ndeza ko Good Friday
then Easter Sunday, Easter Monday, twarwa Easter tuzakuza Idi al-Fitr ejo ne bataye bitu abasilamu kandi abahati abataje igisibo cyabo ahizoba arya Sunday kandi muri yeco atudutaye bitu umugambi witu kasara witu w'abantu ari mutabazi nomwe aryabo abasibire kandi abutugira ngo shemerero tambura nawe akorebe kangwe kisibechi yabasa kuciha mu cyiciro akandi abakwikiriza igikiriza yitu ya kwishente animwe kisibo cy'utwayo cyebero makumyana so twasigaze ibiro bice twasa kwantwegera igisibo cye embera okuyemerere omwihanga ryito rya Uganda iwe nogireho areka tandike na Asime Douglas binjira abase kwa no twegura ikiganiro cye yenda gusiba innocent kandi ukiri zo muri gutanga njyewe gusiba management abo kuma netereza platform cage nangu ekakata nangira kugira tubaganira n'abanyarwanda abanyarwanda bayiga nanguna nabebembeza bitukubo mu Twitter platform y'ine kora cyangwa kugira okuyimsiya marakagito kandi bakatukorera uturukwenda icyo kubanza umurigo bwo mutano mu ncereza bakutureba mbaramusi kandi bagambere ngo ni Asime Douglas binjira banyeti akari umuntu wa burijo ngirwane rihanga ryawe abarobarho bari yakwishwa ngerizo bokora kureba ntugira ngo oranyayine make yasigire okutuntujo ebiyabire nakora atirizo banjo kureba bamwe nanguna ruha ndeberemo abatakumwenda kunga nabo nareba bari no bamcelebrating na kandi abantu batakwenda majuma aba batakwenda byarukora mwenu kunga mwenu ko garuko mukarcha yiti y'abanyankore tetumango umuntu kwaheza kufa tutekwa kumugamba heberunje byonka itaroche bicho ibici bibi ayabe narumanya obibiki dukume yokwe utari bireta ekikuru hati no kumushabira ngwagendeje ebiyakozire byo mwihangere ruhanga bumuhere ebiyakozire kubi agenda isopi hanga no wakumanya harukwisha kumpefu echa kabiri kwagamba hambera yihangeri wanyerarekereza abo kubito burizoba nitongera kwerarekera ko kugamba hambera nyewe nimanya ngo ejo economically, social and politically. So and the socially and economically never determined by politically. Ebyo bwebembezi nibyo biri kudetermininga ebintu kumuratura. Obwebembezi bwaba butarungi innocent n'abakutureba. Ebyo bindi nabyo nibitekwa kubabi. Mwaba mutine bebembezi abari kubafo. Abari kubatika icyo kureba hati kuba notambura buri umwe noreba akwasira hita ashobanjirira hati nicyo kurebera ha street zanyarwa kuba muraba gwira rubeyongire aba bantu kwerarekerera abembere y'ibari kutura ombwebembeza ari kituri kweta priorities kushanga priority yabebembeza kuba mwine iziba kuba ningashe ebinte bakuteka umuganda nacyeta omwanjo aba bakiza Joseph abakoche no bakose kiga omwanjo bari kwebembeza so priority yabebembeza kukuba kujyo kukorera abantu ati ko gukora amahanga gahere abebembeza ko kubanura amahanga gahere buri umuntu no hurra nabashemeriwe na no bwebembezo bwakoze reki obwayi konka ko kwijo mu mahanga ga Afrika nigerarekereza abakutureba umwaka gwa 19 kutwarigiro mu karuru history ko kugamba ako wishtin sa president Museveni yashembere akabeka singirwe DP chizana niyo chimaiti zone record government chiz president Museveni alikwebembera chiza Joseph niwe yashembere nani nyoti kanta kari according to history yes ayashembere no president hati yagira tinga wadebi wa DP UPC ki wa DP
wadde biba DP yahereza enshonga ahabwenki ashemire kuzo mu kishaka yajya tabaho kwiba karuru konkana n'abanyayuganda batuye batari kweyagarira omwihanga ryabo nangu numwe harigire points zabakize ziba kweta the NRM 10 points program mukazongeza zaba 15 umunyarwanda kine nabo sena aho kuba na 10 zikazi kibaremera ikoraho mwe ntati ngo bakazongera zaba 15 so omu 10 points program Rwanda Innocent n'abakutureba hakaba harumu enshonge eyo gukora ahambera y'abantu ningashi ahantura y'abantu bimwe byatwire government ejo mu kishaka ekagera ngo abantu bakabana babonabonera omwihanga ryabo batari kuturage batakubasa beye bintu batakubasa kweyagarira omumbera eyihanga ryabo bagira ngo mwihanga ryabo akaba harimo insecurity nango ejekere enshonga nkuru abanyayuganda ngo bakabana bagorra ha street abanyayuganda bakano batwarwa za drone abanyayuganda bakano barumba abantu batari kubamanya babosya nke so ati bari kutureba okuyagamba hambera naranzya mu omuri Uganda embera zone zatwira aba Joseph mu kishaka izaba fosingire bazo mu kishaka batujya ngo baza kuturwanira nk'abanyayuganda na nterizo bazikozere ki zero toko insecurity Innocent tuwagamba aha abantu bita bariyo no bafomora karamoja abantu bariyo no bafa omunjere tari kucyenga abagenzi babone babatahirira no burango babose kunga kiza Joseph nabakama be kuba kwisha bakujangunga ngwite security turije nangwaho mu Uganda tusugire byabaje bazaho na Kongo hato kashikare ntiro rutaro riyo turi kubasa kuremwa ku mpaba mwawo munda okaza kurwanira hero debizo bakaba Sudan debizo simanya bakaba Central Republic batujangwa amahebine na gensa cyane bazabona na Somalia kunkabo mwitu bariyo no bafa Innocent kuwa kubota erizo wa following ajya makuru nanguna nyimwe abazi nibakugera ngo nanabe buhoro bakozereki bagarikire hati tugera ngo ahabwenja gamahagariko ko gakire kurwanira herere y'ensaro ya Uganda gatari kwishaga kabana ko gakora security erizo beshonge ndizo kunguba ningambe ndeba aho kitinisa niko rasana ndeba ko konka ensonge ndize rizoba eriyo nesasa abanyayuganda nembera y'ebintu eri turukugura entase y'umunyayuganda teye yonjire entase y'umunyayuganda nani wari kutweba ninjani echechi tinikwetaga kukigamba ho munonga imwe bariyo mu butare imwe bakuvuga boda imwe bine business za streets erizo ba business nezikingwa burukasheshe ni mu manyembere iturukora ki iturukurabamo entase yawe terukweyongera kunkeshohoza bwana Innocent yonjire so aho ntona kugambirira ngo 10 points programs abashiza tumanyisa ngo bakaba baka ezekare egeri inkarwe kwaso kunkati byo byabe batwire because bwanyuma y'emyaka 3 na mukaga tindu kuhamya ngo tuyino bwebembeze no bumwe bwagambere enshongezo nicyo kitwakube ntugarakamo twakube hati ntugamba aha bintu ebindi kunga wasanga umunyayuganda nakugira ati tinki basa kugura amajita gemoto tinki basa kugura amajita gepiki nanguna no wepicha habe na kutwara 15 hati no mutwara emotoka hebene ku transport injire 13 hati ne bendo mutwara kungenta asiya yawe teye yonjiri omanyambo umunyayuganda ariyo nayongera kubona abona waza hacha fees Nicolas nanisha bangu ensonga zawo zihandike aho kuba Nicolas na settled ndeba nandire chisho so ensongeza zireke nsoronzi wachireba embera y'umunyayuganda bwana Innocent yo nindengu ne yongera kusereba bashesha bwira the other day mbenye no mu omutuzo omwe nargiba ekintu ekinsasi z'abari kutureba ngo atahira mu hoteli muri Ibanda arikwenda kuryeme bamubuza ngo tukwere ahasuwane yo jibwe sabuni ninga tukwera suwane yo jibwa nizukonga
bakire yababuza tukande njawurelinga kuma sente hati zirukushana asabuni noza kongeramo akagira ki akasente ako ati sabuni bagitusere ngude narigeze suwane zitwara byo mizi cyonga hata kasente aha so hati nerebana na state of health yitu yontuza kibanza okurwara kwaza kweyongera ahabo kugira ngo just abantu tubakibasagura sabuni and it's a fact bana innocent so embereje yitu yontuzamu sabuni rukorwaha abanyarwanda n'abakimanya tari heki matiye zikwasa kutugira munezerga hereza gukora sabuni kunkabari yo n'abagitusera nkana simply because priority y'abari kutwebembera teri aharimwe abantu kubaje teri harimwe abantu kweyagarura umwihanga ryanyu eherya harubo okwebembera mpaka bafire nanyu n'umugambi omwe ina inambuga no kumanya kunabandom yaje atikashimwe no jangu mwabire kurra ati president Museveni mwaba mutagizire cyo mwakora atakiryaho imyaka 20 yankanga natandika kumureba kukonka atwahenderera kuyampereza enshongaze nareba ngo enshongeze mwezi iki yaje tumanya abanyarwanda yamire cyakora ki cyarenga abo kubakagumana abagira nkareto turo mwagwejegera usinje burinkaye nese to muntu ariyo natureba nakimanya ngo yasiba hamudara kungo mukati yatayo nangumi birwano mjango ayino businje na kushekera nanda nakura abantu bariyo bababinga erizoba no bababingo mu mazu no bashanga bari ha streets bakireba ibintu babitambikira he to kubasa kugambira umuntu ogwe ngo ayino businje abantu hati y'ababeno bariye mirundi ebiri ne bariyo murundo gumwe namuna no murundo gumwe guyariya no kwiguta ninga shiharge by'amabanza wamujyango ayino businje ogwe nandakura hari abantu abina abana babo innocent na no kushoma akashara mungu bagumumuka kunkana no muko basigire na neco kugeta kikozere ki kiriyo so ejo niyo mbera eyituro mwene no kuhendera innocent ninde kwa kuhereza solution ara ayandiza atawenje no mwizaho mukagamba atukumva kumukugamba atatimwe mwenda tukoreki mwacheka erizoba nashemerwa munonga basi omuri Burkina Faso basinjisa owekitinisa Kampawole ayaba president wa Burkina Faso aho kwita omurwanirizi w'amazimana nedembe obabembe Thomas Sankara hazito abakufollowinga ebyafaye bya Thomas Sankara okuyizire kuraizinga nahani akai cyashemeza munonga ngoku bamusharira mayisa konka obwebembezi nibutekwa kutwara emyaka eje yitu nitutekwa kurugo mu kugwejegerana no turo twabekitinisa abandi korasa nabakiza tuba kugira ngo bakareta tukaguma mbitanda bitu tubyane ebyitu bakubishabura innocent tutekwa kwekwatiramo abakugamba nibija kugamba abakugire cyo gukora ntuje kukikora government ebase kurra that pinch emanye ngo abantu basimuje konga mwamu tuyo ko mujyakwije tumwine kimukubasa gukora tuzaguma mu mbera nke yebare asimwe dagarasi binjira kandi no kutuyuguriraho ikiganiro citu kandi nkwe twatatiyo mu kiganiro emera uko wawe emerireta umwihanga ryetu rya Uganda ningashomuka yawe unoreba ngo leta noza kutwegitaho aha note mushanjo mwenda 12 25 inshanjo nishatu oza kusindika message SMS ninga WhatsApp ntusakuba tushoma message yawe hano yo program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki note mushanjo mwenda 12 25 inshanjo nishatu rekanse wa Chiza Joseph Chiza Joseph uri umuntu wa NRM kandi enyuma ho uko wajiro umutidiye ya mbabazi chonka hate obwa hati go forward ya obwa hati no reba ngo embera mu Uganda okwaho kutura naho kuraba erieta weba mnongo mtemekanisa programu anchereza ndamusi aba kutureba kandi ngaruke ruyale nsase na family yoranya abo kurwaho umuntu westinsa nko gwe no manya abo kureba bwana Innocent barke yino umuntu bakweta King Pine kugira ngo ekika ine chikwemera so really family nkiyoranya kwemerera kagwa umuntu nkoranya habire yashika nekintu cyo gushasa njyango kitarugo mutima gw'abazirebe
na n'abaana be wadde abaana be wano ye batabakufayo munonga ngoko okukimanya ng'omuziire abayina ebyalekere abaana tebakurra munonga konka omuziire yafa atiine ekyalekere okamanya ng'omuziire niwa byasindika ekigaara akasasura fiizi yemukafiire noreeba arumbe obwana bwona niburra nibwekunengura rushambaguza nka rushambaguza ahubwo kugira ngo nuhamba manya ngu the bread winner obyagenda bwaza bitakuri mpaka konka noreeba abaana babiri bashomera za Scotland za USA nobabamba speech mbakora ki wanoeba abana bagumira batine nsonga oyiroho mwisho bakweta Diana nuwe yashasha munonga Diana cy'abantu muriza munonga nabo kugira ngo yaba namanya ngo isho yabire nafa akabaro soki abana yusukada tumemore ise byabe na mugambera umwana ncho yanareba yanasura hakaziga kamubije konka wa iwe nje kayina sentuka gaga mu rumbero wabo Auganda n'uburro mukazi nyamwandu acho barahariya bizamba mbuza ngo bitu omwonyo kwenyuma gwaha yo mu kiyungu hatwaza gukora amagezi sori yarebe bintu noberiza munonga abanyamwandu n'abana konko rumbero wabagigo nemba abatireho ne barahuri ahubwo ngo amaziga atiminji tugakwizura mberahuri sori yaro mtebekanisa program yona igamwe bintu bingi mutwabantu kora kwesasa kandi tukore kurebeka ngo abana bitwine twabareka Douglas ariyo nanjye turakora mu government yitu hariho umunyabuzare wa president Museveni n'utubintu tuganiyo mbere bwo kuyire yanjye ati yo kinkora abantu atimbareba nshobera at president Museveni akaheze myaka mushanju aha kikari cya mwari mu Julius Nyerere ari kufa ku meeting Julius Nyerere emyaka mushanju akurara necho kandi cha akana aje ari mbazete Bible no Bishop Silas wakuma obango ne manu ebabire barya so ngu ahamwaka gwa mukaga ngu nchoko president Museveni nakunda munonga mama Nyerere mama Miriam Nyerere yes nguroza konka kakana katura kikara akasitamere nekenda hoki yamweta ya kia mshobora mjatoke ya mtwaro boys code president Museveni akayezo boys code state house ya Tanzania omwaka atakarebere Nyerere ya myaka 8 konka hati mwere kizu twine bayusibebereri aho kubanyine ina ndabanga sanga Douglas ngwari yo nazo musabuna kweyo siyama kujya kugeza twamanyira life yanguhi ebintu kugeza twarebe bintu nguseme kufuna bwangu ebintu kufuna oyino kuraba struggle okubaje no struggle mwana witongo mukabi ari struggle atakumureba naza kwizana wike kwe mzaya humwire naradrisi sonke bekansa program struggle twantwende bukabitu berugeyo itito tuyino kwe sacrificinga oranya nchokoreba ake sacrificinga by the way mbaha reporter bakugira ngo oranya manyafunere oburwire konka nyawakumanya oranya ni ntekateka ngoranya oburwiro bukubasa kuba mugiro okufa basiko bwa rugero de wo mu university argir to speak no maru mwe president Museveni akiza ha university ahoranya akiri mu UPC akari umuntu yari ya radical omwaka gwacenda nebishenganisha badumera demonstration ngo president Museveni atagama ono meme jere abatibwe nora doctor akujangu ngwayina kananka kabazukamu akayendekira university so ejona struggle so twaturiyo tugamba hamberere heberere nomanya umunyankora ayine urugero rwo kugera yitwa ko kintu reto rugero ngo ogoyo kuryo mu nyindo rwejya muweka tarakuza kutabango mu nyindo zawe abuza kwiyamoro yo
niyo no kurukuramu okarunaga hariya isaha igice uruhono urabamo se wonya wakunde bati wabanza kucerabamo twenda turiyo mu lockdown ni Pastor Cyrus Church rero konka omusiza wa mukama akarugayo mu lockdown n'amaziga n'amani naki yatandikaho GNTV iwotandikiraho kiwe se wonya wakundeho iwari yo notakira government ekuyihombo iwe nice cyo no koraho bategereza parish development eza parish development model mbakujya mbaziheza ba model iworo model so nyenda kugamba abantu bakutosa mugenzere mwabo kwatse mukone yanguyi abantu mwazo mwabatetehaza no echo kwenda kuba niwo ino kuchefura echo kwenda abana bawe babe niwo ino kuchefura yo kinsasize cyandiza n'amaziga najya nkikubiyendi nyowe abantu abayure bakafuna ekibonezo cy'amana mu parliament negurira abana ba speaker masuta go barazwara aro speaker umwana wono umugurira omuntu ayizo mu parliament deputy speaker myaka 10 ngono umugurira suti abo n'abashuma n'abarukuronda accountability so nandoranya omuzungu angurge twate umuntu ngo ngengenda nawe kubase kwicereza ruya kumbe buramfire nkanyo kiza ngo nafa ngo abana banje abagurire barazwara arumbe icyo kiza kitejo so yare embere iturumu yose bonanya bampurikize tarakuza kujukuyamo na government erajukuyemo government efiteriro businge mu byama busesa twebakaturo obwira hati obuzibu obokweyiho mu mberejo buryo mu mikono yawe politics za bring ezo kuzwara bya nikeresi tukuza mu politics ze bukanke tuno gambira abantu bakore nchoko ibanisima abantu banje babukanga no constituency wako no sango wa boda navuga boda kurugi 10 za kasese kukasamu kaga gwecho omuhinje nahinga kurugasa hemwe ayimuka musamu kaga ya hemere abyamaho kace ayumuka akona mpaka 12 ez politics zo kuza kubiha abantu fona twatu mu lockdown nemsoraga meteberi mu lockdown baranjirire ngo wa katano taro umuntu wakuza kora public holiday government neza kuferwa over 60 billion eze kubiyene collectinga aha omusoro tuna twatu yo mu lockdown haraya bayatajurumu natandika kubagambira bizugwe binyena nojote anyo kagumene byanja yo mu cyaro so twena twine bizubu bataka kubiya mutarata bine konka turugamba abantu besiza konka mustureba mujangwa ngudagarasa hariki dagasi na mutarukubi bako na musangariyo naza ko yose yo musawuna na saizi ya dagasi nemba zemwe naza ko yose so umtekansa program abamwe omuzimunkebi ntujufura opportunity dagasi abariyo najangu sabune etembere wachele yona Denesi aromsigaze mbamweta Denesi uruhinda no mutabanu wa director uruhinda tutanchero company nsoza sabune mbageta power round ari omutugwa sabune tuguze 10 years gukwinira cyo ero muti ogo guze 10 ito tuguze 12 wachele wazatsijero samba wachele mutebeka sa program sambo ina kweta center supporting tarunja somtebeka sa program habaho ebizibu noreba anyina katabuka nyino utabuka cyera kusoma ezo bunyambero ko mfuye kindi harakatabuka memba kwe mbaketa poor dad rich dad harakatabuka mbaketa why have you chosen to be poor when there is so much money in this world omukatabako wana ko kasoma page 18 no bajera ngu ebitakure bahango wanenda kubifuna otazariyo okananka okasharure bitakuri oketawa funa motoka ya stauto basaharo bisuke
orabo mbina koko urabo mbina obutakuro bukene buzahanze ebya medium bizagati ebahango bizayiguru ejo niyo formula eyo kucencura ebitakuri mbona mbizugwe bitubiye turumu abanene nibaza kuzayiguru okuba tubaza kutapinga that opportunity eyembere kozereke eroho konki waraze kuzoko okumere sente okurwa mu government okaza gutosebo nyabo amiso kagahanga urugudo okumere sente ziraruge Kampala tokuza kuzifuna niza kuiza zigaruko muri yaba betegekere eza parish modo tubakuza kusanga uri yawo sebo nyabo orezera amaguru uri amazuga gakuryamurezo ngumba kwa sente tarakuza kuzikwa mbaza kuzihereza omuntu ayinde cyakuza gukora nchoko ebarbonana abagezigeza babebazi wo kwisinjo bisinjo tugigabane mu mirundi eshatu barifakuriye byamuceka nahandikira president barona gitowa munomu wanje minister babaranda ni musimo mukazi wo gwabo kumukunda okwa even today na muteraka sumu twaganiraho na musima bo kumpea munywani wanje ngomo murumu suriyare ebintu nebiza kwizera abantu abetegekere twena tuye turiyo mu lockdown taro yagiye mu lockdown yasigire nyuma tuyino kurwana imbere ho nimbi kandi imbere ho tukuza kuginenya government noza kuginenya abaresera kakoko ka covid-19 tuye twajurugaho izo rutarurwaraso ebintu ko bishera to muri Uganda mwuga so twaza tukatandika kwekubagiza obutubuye bwo kwekubagiza sebo nyabo nobuye bwo kwimuka ukatora na hebucweka bwasigara ukatandikiraho okekurakurana ukakora kwandisa family yawe dero nyencha kare tukasiba twetomuza yabare ciza Joseph bwa submission nonje kandi ninyasiga iwe ariyo kwa heru hini cyo asakwa nojega noza kusindika message aha note mushanju mwenda 12 nshanju nishatu message yawe reza kuba neshomwa hano ya aha GNTV note mushanju mwenda 12 nshanju nishatu enambere ya ha screen yawe iwe orionoreba program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki kandi iwe oinesimu nobasa kuza Facebook YouTube channel yitu ya GNTV Uganda o subscribing GNTV ojalikinge program Omushana Gw'Ebyobutegyeki noza kuba nogitunga kurunje kandi arabinatambura obeno oreba program yitejo nyamuronje ndikuza owa ari mutabazi ari mutabazi enyimaho obutuwa bwabere turi mu Karuru umuke siyasa ya Karuru abantu bakambarira ngo imbere kare akonka hati twaje mu Karuru imbere yongere cyo kubakari imbere wawe noreba ngo yetsa we bare mutepaza program mbanze no kusiba GNTV okutiza kajisaka kosa kugamba n'abanyarwanda ngaruke sase na family ya oranya sase n'abanyarwanda bona abo kubabe natuhereze twena kandi abaje mu bembezi murunji ahubwo wanoza kureba ka oranya aracho echo kureba aho chamani munonga naba MP ningabe bembeza abari kibase kuba barebera abo kuba njire kuri nareba omuconstituency ye yabe naturamo abaye nabana kashikumi ababe natasura school fees kandi ari umuntu umwe abana bona barara bagira ngo ngwe twafe babona nabana be abo bakabihayo amwana be namutanisa senior 1 mpaka mu mazi university ngwe cyuma isangu abe naye namukaraze kuruga mu tebe yarimo yo speaker ninga karaze kuruga mu politics asigabande nyuma abakuza kubamba basa kubamba standing aba MP akwa kabasomesa bwene kintu cyamani munonga ni bembezi ninga ba MP ni mu kirebero mu kwatire y'ucweka byanyu okusanga ngo MP ori mu kubikurese etakusha n'abana 30 abire diguri cyuko musiza baye n'abana 10 abakwenda bona bafure abo kwasa kufuna diguri omucweka cyeje akwebembe ejo twaza no kukimusimira nabandi murebera agiye icyo tugumize mutityo mbwe n'umutegaza program wabuze kibuzo cyo wabuza
n'ekibuuzo kirimu ebintu bibiri Yeah. ekyokubanza omukarura abantu bakambagira ngu embera nimbi nangwa bahika n'akaruru kabo benyine batakakabuza singi 10 omuntu meza singi 10 ayanaza kuterera omuntu yakube namuhindurira embera hate agakeka munyigo g'omundo gwa kabiri aremeraho ajati nyeza kujya no wasingi 10 kandi omuntu yakube namukorere ekintu akamutera yiraka okugira ngo ebintu biterere hati yagatembera bagikirize kore ki ebanyige abo kuba embera bakaje ko no bajereti yabo kuba ko kuronda bebezi barungi tubasa kuronda president Museveni cyonka abantu abana bitukuba musindikaho sibe abantu bashenjura ku rugara ba kansalazi bakena no C1 abo kubasa kutwarira kakakumana tema paka dakika ayikuza so tukena mutukuza karuru kitu twagumanturira ngwese embera nimbi embera byabirembi pesa sinji kumeze gurumonyo dero general no kumuntu kandi ohesahezi atu mwonyo gwabere no yenda businji 10 atu noza kubone kumitanga ati nchimarisa ngu okekorera kubi mwono ikirize mbere korechi otambure nayo ngo kweli omutebaka sa program mbere kiyo ntegateka ngu embere izire ntwe kwasuru rutaro rwa Ukraine hamwe na Russia chunka ndebere president wa Tanzania akwe kwasuru rutaro rwa Ukraine chunko babona kwasuru rutaro rwa Ukraine ubona asa kwasa kuba no sangwe mbere ngo yekerije Ukraine takoze reki takatandishira chunka abanya Uganda n'umumanyangu Ukraine uzafutana ko rutaro embere yatabucire amavuta gatembere para gundi buto yatembere sabuni yatembere mbwenu nchibaisa ngu nanabembezi bitu twine kwantu esuzuma ejembere kuza kutemba ebintu kuruga step ndizo ekaruga Ukraine ekaruga omutewasa program no rewe bitu kusobera ntubere twanturebe bifrera pakingire Kenya babgama ngo amavuta garinga Kenya garinga taho mu Uganda chunganyuma izo turebere kandi Kenya aha amavuta gakuruka nabo bariyo mu Uganda bariyo no baronda amavuta go kuza kutambuze bibirwa byabo mbweno yebuza uje tembere nje shijuru twine muka abantu tuza kwatuye kwasaba bebezi ba government yitu kuja kwanje kutukora kunkatu wale bandabanya Kenya bariyo mbarara atando sobero uje tejembera neruka oba umuntu katabuza byo kwa yona kwate bintu nabisiba abo kubanira kugaba n'utekoza program ngo urutaro runs bintu bibiri siyasa hamwe na namani na nemundu chonka ro umuntu abasa kuja arwani sabantu abo kuba hati yo umuntu nyera kuma isomo tekoza program ko abandambe umukuru dagarasi ngo umuntu hati batanche no gamba ngo siwane bize netodize nyenda kugamba utekoza program hata bana baza kumura baza kuzomuka nuza kumana usanga abantu bona bareke mihiri aha benshi abo kuja bitibine echo kuza kozya tibine sabuni tibine kinamwe nani sabangu omukuru Chiza Joseph obase kuyamba abanya Uganda ogoreza Uganda obase kuvoreka sabuni yawe yori no okora tujimanye obunde kayamba obunde mehenda bari batebise mehenda babe Chiza Joseph ayizire ari nakora abanya Uganda sabuni ya hansi obunde katuyamba tuyamaziga omisho chunganye ndavuga ngo abantu bari mbarira nyuma bazunjire kura sabuni banda muri zumta rubone kubibiri na yesije turasimazuma na bumizamwe komero bahindu bagimuze mutwaro mwe mugambera umutwaro utegateka ngo abantu bagutasiyo runako nyumutegoza program yenda kugandira abantu baje mukushasha kunkana government ningire munamire abo kuba nchizo babere bagamba ngo abantu bariyo ba complaining ngo sente zone zora zawera yoranye za billion of money kandi yezo mu musoro chonkanzi basa kumuhweraho sente zitambwire kandi zikozere ikintu cyo mugaso konka accountability ninga abantu umuntu kugayo kasoborera abantu abanyayuganda bakakucenga bakagira ngo sente zubuzibere billion n'icweka billion emwe ekakoresha neshi emitwari 10 ekakoresha neshi abanyayuganda bacenge babanye gusente zabo ziriye so nane kintu cha sabuni ningira ngo minister ya trade na nabi cyukwataho aba byamakorero bize basobora abanyayuganda nice kiresere umuhendo kwa sabuni nukuzahigu nice kiresere amazuta nukazahigu
ahubwo muteguza program ngenda kugambira ngo ebintu byene bitukoso mu Uganda waza kwetegereza bigendera amazu mbwenu wote urugiro kamanyisa abanya-Uganda bariyomba ngizirizibwa ukugira ngo amazuta ekigatembise n'iki bakashicenga ukavuma no bagambira amazuta kuko amazuta ni ngenda kugambira ngabire gasaruka gataruka kuzo mu 15 mbwenu ari police station ezindi hatizatekaho 15 2005 so nchimasa kandi galiyonge yongera higomya Uganda ni nayo ngerwa kunyigaho kandi atavumanywa ahabwe cyane yo nangirwa so nitekateka ngo ebintu kebise mubona bento bigambaho kwabahina abantu bari aha TV bariyomba tureba bakuhure ibintu biyombi nigabanya Uganda nabyo babitware babase kubipagaho barebe esonge kandi abanya-Uganda tabasomora tuta umbiro kugira abo kuba nyina kumanyisa umutegaza program umutwabaye nenzara umutwakugira nenzara no umuntu nabaye umuna nagira kazengerera odizo nanagamba kuri ekikuba tumugamisa kugira kugira gutanga kozireki takanyira mwene nzara ne kuretera wakora ikintu cyo gusomera ko takora ki utakora so usanga mwese ari dore umuntu kuza kwiba inzara yare nato no buranga abantu bamwe abagwira bakanyira umuntu wasa ko yisino kugira baze kugira byagusa abo batayina kuza kwiba sabunta ene yo kozya atsabuno byagusa kozya to bamubwira manje mutazo kuvuga bina bwabira ngo ekikuretera umuntu yare bukaje no kozya na no kunaba so umuntu yaza kora sabuni yo kunaba usanga umuntu bamuta mubwira kandi umuntu kuteri so ni nyina kumayisa abanya-Uganda ngwembera mu kigumire abo kuba neza kubaho embera government nikoze kuba ziri embera neba uganenjere urugapo tugumisirize ningira mu bitero cyo kwata bari bakora nsonga zitu esonga neza kuterera cyonga ni mu mware bo mwebembezi umuntu wo mahiro rwanyu mu mubuze sabuni kayatugura katine cyo kogesa hatiya nice kiriyo kizobisa abasobore Laupa umutegaza program tuna twine TV twine ready cyonka no basa kugira umwe bemezo bayiko mubuze bitembere jinyoka yanyika na Quran hata abantu turi mu kisibo abasalamu ebintu byo ni bitemba abantu bamwe ni nyina bwa umutegaza program n'abasalamu kwa basibire abamati bari basibukira amizi abo cyakuba intasya ensohoza nestinga intasya bakozere chiba yibi mu rugatsi oyisibo ka hata kugaomba abakono za kula baruga mu batakina mali ahabwe cyabwe mbere je beneti mu gisize mbweni nyenda ngo abanya-Uganda turebe ibintu biriyo binyigabanya Uganda nebi kandi umwako ku ibintu bitambere noreba TV tuyashimwa umwaka aterizo eje ya GNTV chokeri ebasize kugira ngo y'abanya-Uganda be kwatireho abiya yoreke cyo gukora eriyo ne basomesa ibintu abantu bariyo magamba mwena muri mwegamu buri muntu yamo cyo gukora umwabikiza Joseph yabagira ngo buri muntu aze gukora aronde mutategateka government neza kwaletera sente cyonga nyine nakutega kugira ngo abanya-Uganda bageze gukora waza kureba kuyiharu kumwe na kinana na kumwe na kinana mukanga president Museveni yabara kuzombutegeki na nerizo wareba embere y'abantu ryo nehinduka mese ng'abantu bari bageze gukora cyonka kizibate cyo tufuno mu ambikiza cyo tufuno mutegaza program nico kugira ngo hata abantu bariyo bakora konka ensozati yaza kubasinga okora abo kuba umutegaza program abantu tuna twine takushana nusango umwe ajyo muombechi baba mhimtare bene cyo katayindukire kube mitwaresha cyonko umutegaza program muombechi ogwe ayino abana batanu bona nibenda kozi nibenda kujya konka ibintu bakuza kujya bina bitembire sabuni baza kogesa etembi so nchimanyisa ngo umuntu naza kuba yakore mutare bine cweka omukata yatinda sinchi 10 so kireto goro maka mbwenu ni terro muranga government kugira ngo ebase kureba kuyakwatira abanya-Uganda erebe nikizibu cyo kiyo kitembese ibintu ebi ekisharira amagezi kirebwe ngo abanya-Uganda bagaruka munomo babasagurire bintahasi then bagaruka bikirize n'abandi abantu nk'aba bashiza Joseph baba kwatira bakosa kutuyaba bakora sabuni za rais twafuna sabuni na sabuni ngo umutini 10 nguze sabuni yo mutwaro konka wahura ngo kize ate ejene mteta no Joseph muri natina muri nagumanye kize Joseph yakuguza sabuni naza tuganda abanya-Uganda bari cyo kurajana baba se kufuna sabuni ubundi barabariyo bagikora
bakasara bei bamemukiza Joseph ariyo nabusa example wa agent nakora abaze kutugira okay yamare mutabazi kiza Joseph yakubwa agent we baretse murebe wa Agent TV program kiri Omushana Gw'Ebyobutegyeki yongera kusendeka ubutumwa bwawe aha noti mushanje mwenda 12 50 53 ubutumwa bwawe buza kushomwa aho nisho twageza kuheza icweka cyo kubanza tukaza umushitweka cya kabiri kanyakire umukuru Nicholas utakatandikire ari mutabazi yagamba hanshonga ayamashita enshonga y'amashita twatugira ngo Kenya ni n'amashita minji konke cyo kutangaza izoba ya nyumwazyo harugireho emotoka emwe yekwekorera amashita ababoda barukwika abantu 15 kubarebera emotoka bagenda bagivugiraho mu rubavu akonka icyo busasa kubashyira petrol station driver we motoka eje kuvuga amashita zemunanye kikushasha ndio ndo n'amashita gukumpsia ahindukuze so ngendera embera te angwe burahamwe hone embera okweho kusiba na mnongo mbantu babo yemerere abo mnongo mwa Innocent amazina ni yakane turuche Nicholas aza nyumwebembezi awanta muhire Uganda yo kandi yani kwata wanore umwana wabona nayo kachi motoka chamashita kandi shitwi watine board ni watine board ubona kutambuze bigire nkente kunka ni shemerwa munonga kushanga mnywana wanje dagarasi uwe nakivuga imotoka tekarigera rugudo kandi marga naza kuntasya keyo wani neza NT nyena kusima bantu bisingiro bamba sima munonga bariyo no bareba abari bariya ayo TV no bareba kandi bakutabarisho kugira ngo iyi program kugira ngo isyo mwaka nehereza banyasime management ya GNTV abo gumizamu nehereza iterjenga ambe kandi nani ngambara bonagira nti wabo ryuko ino burango bwabo nubaso ko yengerani uburete hanu yo program eji program igumize muri ekora ki ne tumbuka kandi turukufuna information buri rwakashatu nyina kutandika no mwami dagara so kuyatandika ndukwenda kumubya nti dagara si arijiro kuzum tagaya mushana wagango ngo myaka ya kinana Museveni akagenda mu kishaka abo kwibo bururu bwaki butarubwe bakabi biro bwa DP UPC bwibiri hatuwe bito ni myaka ngendaga That is a topic for another day. kare kongo muri byona nanja kujya arijiro kuzumu tagaya mushana nubya kacekerereza nubya kubakirekerereza ushimeye kwiruka abo kubekiri umwirma nota kumare kikozireki nazo kubara mu mukekezi imbabazo kubahana muki konka twikiro mushana warebire nubazo kugenda urondeki ushaka umbe kikozireki ekiro kiza Joseph Nchiyana agamba atumuntu agenda akoreki akore guriyo mwirma ogwabiro guriyo gwendaro ogwabiro guriyo gwaki despite ekinkumanya ndagara se byatararebire ibi yahuriri history is a story ni historia of course nasoma history hata runa tugambe rumuriki history yes we know history repeats itself konka by then na inagar kenyuma ni ndeba umwiruma guri gutwabe turumu hakaru miliyoni 10 z'abanyayuganda eje shatu ine miliyoni ananitana tishemerirwa bwembere jerubu konke kinte cy'umunonga ekime kubantu maniso munyayuganda ekiresere ibintu byatemba niki research dagarasi nga historia nari kushoma biriye byenyuma research yakozire eyasheme kuherezo munyayuganda eretire sabuni yayongera
eretire bitoke byayongera imagine bitoke byo mu musiri bavugira gari kunkabiye yongiri imbera neha gagari y'amashita ntukimanya ngo Russia ni supplying 20% our world oil. Yes. No mahati yukure energy kutera ki ekizinge kimwe kiroki amashita konko muri yecho nko munyaruganda twamugambira naza kukicenga ejiniyo nsonga yishime kubantu koraki yishime kubantu ntumanya tugambira abanyaruganda tubiyo mu ruhuzyo kugira ngo Museveni akazon karuru abo kujya bakaba mwibi yes akazamu yayihamu yatuyo mu cyererezi twareba haturiyo ntukoraki nutweza mwena hati tugire dagarasi iyo no kivuge motoka umushara bagongi tubagongi nubazo ko bonge no kushara konka tubagongire abo kujya mu mashita gakozere ki gatembere umunyaruganda gishaye kimwe kubantu mumanyisa nabasata kumanuvaringa ninga kuzo mu mberejo ayimanye amanye ngo hatembera yakaziri Russia yashaparangira amashita gagiro mbyentaro naki twaza kora ki kureba ngo twarga omumbere gitwuzire ki etu kizateze funiwe yagirira ati tukozere sabuni eyenkumi 2 ubu bagikozere akatari yashyireyo mwencyenda kiza Joseph oize o supporting ejo program kumara ngo kweze ejo sabuni yawe koriki Emmanuel kugira ngo umunyaruganda amanye ngo sabuni yo ne yaki niyo kubibiri argo kuzagura yo mutwaro nka ari yakuziriki yakuziri kunka turike bwariza abanyaruganda nyuma ngo bakare ebyo bugwire. We are in modern society. We are not going for ATS. It was going to Africa traditional society. Can't talk to Garzayo. I woke up ya technology izire iburu kimwe cyona kihindukire nijyo kureba bikura ina Russia bagiro mu ndaro turukuza gukora turukuza konka ko munyaruganda ejeshaha wadzirengwe mbere yatagirigamu ejeshaho cyeme kubantu gambo muntu yari parliamentarian naro nari bagiye TV cyeme kubantu mbuza process ya hoima ya mashita ya hikangahi ni tutandike kutimba gachi agitu choka refinery neza Tanzania refinery neza Tanzania konko neighbor awenje neza Tanzania echo kandi kushobora Uganda is a landlocked country nimanisa Uganda ehingurize ki amahanga ejo oiro tuba kubasa kujugurura umunda umwihangari ndetire no kime kuboyine amwaro Uganda ncho yayirukiye ekaza Tanzania ekafuna yoki umwaro hampize kidieri cyo kutwara amashitago kibe kine access yo kubasabwa twaraje ungara ndagara sanaza kujya ngo abo ikindi bagirusya ngahi Tanzania no we want to increase the economy yihanga ryitu eje shahedi ndugumiza na inamaza kusima munywano wanje nzire kaguta yaga kufuna umwana weye yazarwa ni musima no gutora bituferi igoranya kunka we hategeshaha ayo umwana we yaro ndacucuza mukama nayo bari kweriza umwana amen ndugumiza tuine ebintu bishatu ejeshaha bitugishime kwantu focusinga dagarasi yagamba kintu cya security Uganda rino yiruka neza nkahe Tanzania neza Kongo kurugo obaho orahurire bintu ki ebi Uganda byo kuza Kongo and we are a landlocked country true awe kigesha hiro neza yo ngwetereze bibera ete mune ngudo ebone kutandika kutwara ibintu byayo of course Uganda ine ibintu bingi turiyo promoting abubu by Uganda byo Uganda kunkati ntuna kuje exporting ezengahi ezekongo ejenshonge ejo ni nkuru munonga okuinkurizinga economy yihanga omunya Uganda no mamba jangu inflation neiza awenshonga yo kubura echo bikire
Uganda yagumeti ine sente ekyo kumanyisa ngo sente zayo nizaguma zikozire ki zirya hansi kandi twaguma tujyabo importinga kyonka we shall not net sabuni nezagume kozire ki ijya higu kiza tuze fege shaheji yamerera kupakira twera ya sabuni akagitwara Kongo ejo nebe ya increase economy yaki yihanga dene bya ebikubambitaho mwihanga bikora ki bikendera tukabira ntumanya neje shaye kiceme kubantu buza abanya Uganda sabune je yongire ne kurwankahi do we have an option ninga te kuchikozire ki tutujine tuine materials ezukora sabune itwara oyireje Mr. Innocent sukaro byayongera tuine za kacira tuineje ya guru tuineziha ekijinkuri izingire niki nico kisheme kubantu buza ki abantu tumanya mu parliamentary yaneje sha yaro nari ba GNTV wenkawe kararwo mu rufugoranya atandikire nkahi kuza kureba umunya Uganda yaza kuza arevo ki yo kureba ngo sabune ya kendera bishuwo gwa kugisupply ngo mu Uganda oyire ya kiza Noah ekimuretire yajongeza amashita tu projectinga Uganda tujya ombwire bwa mini akabaine ebire ndijinja narebe hiyabe nabi kamashita giyanga nagira nti Uganda kiyabe nereba Ukraine zo mu ndaro na Russia abwenje tara package Nicholas ndikuza kukabura akanta ko kibiciro ry'amashita gajinja akachiko ka trader karikwebenderwa honorable Mwenempaka kakajinja kureba ahabwaci Uganda itarabikira amashitabo kunke cyo busasi kubashikireyo bashanga ngo ibiciro by'amashitabo bakaraguza turiyakirya Uganda ibyo turigisha ikintu kwantu buza ki government tujimanyise eje kintu kikirabe ni kibaho buri izuba amashita gagumana gabura agitu nikahurira tukagatandika process inkumiro na mushanga turiyo tuzo myaka inkumiro ya 25 bugera ashobora bas kunkeje shaheji eje shaheji Uganda ne facinga omunya Uganda aruna facinga challenge ya sabuni abwenshonga y'amashita kanogire byajinja biruho ejesha omunya Uganda takabe nakora ki nabona these are the things ebinsheme kuba ni ingamba omunyeto mutahi wanje hurre atakaza kwekarakasa ngaruka hano ntumakiza ayongera tuyere minister we yesimu omuhandikire ne baraha omugire abwenshongeje neji abwenki yakafuna kuhandikira minister kumwebaza abwenshonga ya nywana witu abwenjango ine capacity yo kumhandikira yo kutemata mu isinje kujya mu district t-shirt na ibe yeshonge ndisho yatanga yes ateshonge yo ratware yo ahabwenki baryo ebyaji nankapa yagiriyo barebiringu ebyaji bya Uganda byo kubikamo amashita bakaruguza ahabwenki bitaruho bwa hati kandi niyo nshongero neza kuretera government yagaruka hansi umwami dagarasi ncyagweririra nakajya mu Uganda muza kufa tagwirira kuyarunda bahaba aruna tuhabura kunga despares for change so dagarasi ngubwarizo mutemo munda omusiza omchakfuruinga mnonga Fidel Castro na Che Guevara ingeri bagire kuretera ihanga ryabo kuterera na nefa y'abandi babire no bafamu bakaza kushanga nguno barakinga inshonga y'abashaho ejesha chuba niyo kukiza yo kushoboza abashaho umuyange konka ngito banya Uganda inshonga yitu yabere sabuni yaberi amashita na namarwaro garumu twaza koraki kureba ngo ebe bintu byakoraki byazo umwanya amarwaro gafune mbazi gafunaki tutuma babakuru ngabakiza Josefu na Arumtabazi bagenda bakoraki bakwatayo
barukuhandikeze barana president ni mpamvu nibimuhika uko banka uraho hino butugana umuntu utakuzaga izina akagira n'umuntu mukuru ati ntubantu bareba turinzire mugire cy'umwaka nayo kuzantu nozo kwatagiye ntiva mbambine najya that is good omushampuru wabo ruhegesha yagiye TV na ari na Kiza Joseph mwena mwesha ngo mu State House mugire ensonga yajinja iye byaje okutereza umutima gwa Dagarasi ekore ki egarke atakaguma najya ngo history repeats itself omushonga ya government ya Museveni ngwetire sabuni yayongera apana nembera eyitwine obwa hati yabari Nicholas yes turi gamba hambere tirogora hati niza kwenda chike mu shoboro kace enyuma ho abanyayuganda kwa ryo baja musabune tembere westinisa enganzi yihanga utkumanya nka Robina Nabanja prime minister akarigwe habura abanyayuganda mugende modese amababi g'amapapari wani mugendeyo gariyo hati noreba mwami innocent Robina Nabanja kuzagamba cyo ngomafara bachikoze bageshonga ni inkuru muno aze abuya koze research yo mwana naenda hatabuya koze kandi ubuye bu government bagahita bagakoze bagira awe developing atamwe korire nakora cyo mukara mugamba kugura itisha wahika mu mutomera takwa option ni cyategesha awe nico cyamugire kai chamutiro mbelembezi no kwera abanyayuganda yes chokatari n'abahwera cyangwa ze kurunde point advice y'ingubasa kwa Robina Nabanja ate mu research committee prime minister's office igaruko Uganda ibamanyise abo kubeje nshonga burya abanyayuganda kiyabe nabahereze mitwari 10 abandi bakashemerwa abandi banyiga mbwena hategesha tina inenet ntware kumetera amazina nawe tera amazina nawe kongo kuza kujya mu Nyarwanda be nayo gisama papi gama nubabamba kirunda solution iyo mwana wawe yanyara kitanda rukano hotera muzakutandikira program Omushana Gw'Ebyobutegyeki n'ekigendo misho dakika za 13 ezari ngumshayiti ya katano reka tukore mutute tugaruke tukushoma obutumwa bwanyu. This is GNTV, releasing life. Omuzire wena kwendeza omwana eby'obwegese birungi namutwara mu Midland Parents Secondary School ababine campus ibiri Kajjansa haruguto rwa Ntebe na campus ya Mpigi aharuguto rwa Kampala ryishomero rya musinge gw'oburokole bine na Scripture Union y'amani abana babone bakora kurungi munonga kandi nari aboje nabishi boarding yonka okutwara omwana mu Midland tokwetenga bya katolize nkayinguni shopping nibakwereza bitabo uniforms obuchomo saboni yo kunaba hamwe no kozi amajuta go kwesiga nombazi gwa mino ogisire wono gwe kito na sanitary pads zabwabishi
ntibahereza ibikopana n'amasahani, ntibahereza n'intambura ya busha ahari y'ababakuza Kampala n'umwana wawe atunga ubushanjabi bwa busha ebishare byabo n'ibirungi munonga noyetenge emitwaro 88 kushanka school fees ogitaye emitwaro 5 ya admission fee ecawe kiba cyaterera bakwigurire office ahari ekira building amwarara gwa kabiri ninga kwenda kumanya bukirawo terera directors mwe yazira umushanji 53 89 25 35 ninga yazira umushanji 8 mwe 38 nkaga 5 ikumi na mushanju okwelinda nkukira okutambirwa kana magara ngakira magana hariho abandi abinanye ndagamba bamushaho abakoza ekitweta traditional eye medicine ebishaka very dangerous program manya magara gawe ntukusyaho abashaho abakugu HPV vaccine ekingira kanseri unagwanyenda 90%. bakushomesa ebintu bitari bimwe na bimwe ebibwakwasa kukora kugira ngo uture amagara marungi. It is very important to jahirwaro omanyamagara gawe exposure tukenezo mbazi nazo ne ARVs osmira for 1 month abo kubaka aka virus kakatakairo muserero muntu tokafuna kamuka kataire mu wafuna HIV ebyona ntubikora okufata empira hinduka omuka yawe no muhereza wawe tuyishe Nicholas GNTV. Chinayu chinyumira whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanya Mbisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Enjoy a new world of entertainment with over 80 TV and radio channels, plus movies from wherever you are. Download the Yo TV Channels app from your app store and enjoy 30 days of free streaming with MTN. Yo TV Channels, the power is in your hands.